Sana kuasenan kanaya tantara na Indonesia bajigi katala sana. Na sana ni ngaina na nipakalabiri risi kamma pak rasanga iare ka negara na tampakia anjama ningai ritu mabutaya baji na ri timur tengah ri Afrika ri Eropa kimai na sabat tantarana Indonesia itu sana kilompona pacena sia gampang amasiana mange ri paranna rupa tau baji na ni betai sipak kapahlawanganna katantarana siagang kabaraniana tantarana Indonesia itu memang tau baji tena tanah isen na jama akulle akkalai ngana lolo apallu asassa lamar pangamaseangi ambali tumat buttaya apakah baji kibala patungku tena tamalomo-lomo na jama ia mintu nainake sana kupakalabiran tantarana Indonesia daripada raja na Indonesia